Wakati huo Musa aliacha maagizo, akasema ya kwamba ngojeni mahali hapa pamoja na kina Haruni. Akawaambia kwamba ngojeni nipande mbele za Mungu. Na wakati ambapo Musa alienda kukutana na Mungu, wakati ambapo alikuwa anarudi, watu wale walikuwa tayari wamebadilika, wakaanza kuabudu miungu, wakaanza kuchonga miungu ya sanamu. Biblia inasema ya kwamba ukiendelea mahali pale, walichukua zile dhahabu, walichukua dhahabu na wakampatia Haruni, naye akatengeneza ndama, ambaye hiyo ndama ilikuwa wakaifanya kuwa miungu wao. Angalia, wale watu hawakuelewa ni nini Musa ameenda kuchukua. Wale watu walivyoona Musa amechelewa, wakasema ya kwamba mambo ya Musa hatujui, basi tujifanyie sanamu ili iwe ni Mungu wetu. Musa wakati ambapo alishuka, hasira yake ikawaka. Ukiendelea katika maandiko inasema ya kwamba Musa alipokuja na zile mbao, na zile mbao ambazo zilikuwa zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, zile mbao akazitupa chini, akamchukua yule ndama, akamvunja na akafanya majivu yake, akayasambaratisha, mengine akawapea wakanywe. Ukiangalia katika maandiko inasema ya kwamba hasira ya Mungu iliwaka sana kipindi kile, watu 3,000 walikufa. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu alikasirika. Acha nikwambie, baraka za Mungu zinapokuja hazikuji mahali pana uchafu. Kuna mtu uko mahali hapa, umengojea Bwana kutendea muujiza fulani, umengojea baraka zako, umengojea kuingia katika ndoa kwa muda mrefu, lakini kwa sababu ya kuchoka kungojea umeanza kuwa na mpango wa kando. Kuna mtu uko mahali hapa, Jehova amekuahidia kukuponya na magonjwa yako, lakini kwa sababu umeona Mungu amechelewa, umeanza kwenda kwa wachawi na waganga ili kutegemea miungu. Hiyo ni miungu, chunga usiangamizwe. Musa alitoka kwa Mungu, maana alikuwa ameenda kupokea kile ambacho kimeandikwa na Mungu ili kiweze kuwasaidia, lakini wakatoka kungojea. Kuna mtu uko mahali hapa, wacha nikwambie, wale watu walitengeneza ndama ya dhahabu ambayo ilikuwa ni kama ni sanamu, wakaanza kuiabudu. Kumbe wakati ambapo walipenda kuliko Mungu wa mbinguni, kiliweza kuangamiza. Jioni ya leo uko mahali hapa, chochote ambacho unakipenda sana zaidi ya Mungu, wewe ya kwamba ni sanamu, tutakuangamiza. Kama ni ulevi, chunga utakuangamiza. Kama ni wizi, itakuangamiza. Maana watu wa Israeli walichoka kumngojea Bwana, wakati ambapo walichoka wakatengeneza sanamu na wakaipenda kuliko Mungu. Walivyoipenda kuliko Mungu, Biblia inasema ya kwamba hasira ya Mungu ilishuka. Kwanza Musa alivunja ile sanamu na mavumbi yake, akaitawanya, akawapa wakale, akawapa wakule, na pia hapo watu 3,000 wakafa. My sister, my brother, unaposikia sauti hii, chochote ambacho unakipenda kuliko kumpenda Mungu kitakuangamiza siku moja. Sikudanganye, ni maandiko yanasema vile. Kama dhambi fulani umeitenda hawataki kuiwacha, wewe ndio unajua kuchukua mabwana za wenyewe, wewe ndio unajua kutunza ndoa hizo ambacho unakipenda.